jednoj magičnoj šumi živela Crvenkapa. I odah po nje vuk. Crvenkapa kuca na vrata. Vuče bubulenja, otvori mi vrata. Jao bre Crvenkapa, šta sad hoćeš? Vuče, treba mi 300 grama šećera. Pravim kolaču za baku, koje nema šanse tebi da dam. Pa nemam 300 grama, evo ti ceo kilogram, kaže vuk. Ne treba mi bre ceo kilogram, daj mi tačno 300 grama. Vuk se smorio. Molim te, pim. Ali otišao, izmerio je tačno 300 grama. Evo tačno 300 grama. Hvala, čao Vuče. Taman da se vrati u krevet, ponovo neko kuca. Bio je to lovac koji se plaši zeke. Ja Vuče, u pomoć, ovo čudovište od zeca me napada. Dobro, ti dobro znaš da je zeka dobar. Vuk uzme zeku i pomeri ga. Jo, hvala, sad mogu bezbrižno u šumu. La. Skakutao je srećno do šume. Taman da legne, a neko ponovo kuca. Otvara vrata. Šta je sad? Izvinite vi glakavo stvorenje u pidžami. Ja sam princ Prelepi. Da li ste možda vidjeli Pipi dugu čarapu? Nisam, žao mi je. Taman da legne, neko ponovo kuca. Ko je sad? Kad ono Pipi duga čarapa. O, Vuče, da li ste možda vidjeli prelepog princa? Da, stoji baš pored tebe. O, tu si, dragi. Taman da legne, ponovo neko kuca. Kad ono ovca. Gdje je Pipi duga čarapa? Treba da mi zašije čarape. Pa bila je tu s princom. Što? Pa on mi je pocepao čarape. Sad ću ja da mu pokažem. Prinče, dođi ovamo. To su moje čarape. Vuk se smorio. Ej, stvarno moram da se preselim. Ovo je baš nezgodno mesto. Taman da legne kuc. Kad ono ni manje ni više hot dog. Izvinite, jeste negdje vidjeli sem Filikića? Dok se u pozadini čuje kako mu svi kucaju na vrata. Sunce nežno zalazi i on tako živi srećno i nezadovoljno. Moram da se preselim.